Kasenjuk ki Seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese Zone 2 kala Pynlong yaka first annual sports meet hajar arpusan nadu ka arpuar hadu arpuhnyo tarik nailur hajar arpusan. Lapli perda yaka nika sports meet the Reverend Father Julius Kurba hakajan meet arpuar tarik nailur Savio Hall Cathedral Parish Ladumkra. Hakani kesengi play ladan lang uba Mickey Lingdo, General Secretary Kasenjuk Seng Rangbah Shillong Archdiocese, uba Andrew A. Jerwa, President, ba Jim Paul Lingdo, Secretary, ba Donbor Lingdo, Sport Secretary, rengkat ki dekhot ke EC members, bat kinong yang shimbenta na kisantli ki parish ka zone 2, ki ba kentup ya ka maonyang la, apa Shillong, Laban, nong thamai, bat layam kra. Hijing lekai hakani ke sports meet ki kentup ya ka Korombod, Drod, Savio Hall, ki bala sedang nadu ka arpu artaring. An penkut ya kini ke sports meet deka futsal match naga benta ki Rangbah ki ba hakerta hapo South House 6 ha artificial turf nongse block 5. Kadba ya ki Rangbah ki bala palat South House 6 Shaneng an Pynlong ha TN 36 futsal umlengka ha ka arpu nyo tarik nailur. Uba James C. Nongrum, Publicity Secretary Senjuk ke Seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese Zone 2 ulapan pau ke jengkermen bakani ke sports meet kan kedup bat wanra ya ke jingya iit bat jingya teli ki Rangbah jongka balang na kini kisan teli ki parish jongka jalan NIAM Katholik Archdiocese Shillong. Dan bagi Chloe semua merupakan report mo. Iba prime. Antara Ambrose pala. Don. Next available report mo. George Noren, Henry Nongspoon. George Noren, Henry Nongspoon. Nong Pimay Batang Halakra. Richard Conway, Upper Shillong, Pagwan. Norbert Dekhar, Edmond Mardanyang.